Đurđovske dobrodzečne ohnjohasne društvo ma 36 členov, medzi kotrima 15 aktivni, 5 počesni i 16 pionire. Prešloho roku ohnjohasci mali 17 intervenciji u Valalje, a jak najvekši uspjeh vyznačili novi kamion, ktorý dostali dzekujúci sponzorom. Popri ohnjohasnoho kamiona, ktorý vyhodni za hašenje ohnja u polju, društvo dostalo i opremu, drabinu, čereva i odvitujúci mlaznici, jak i zaštitnu opremu za ohnjohasoh. Finansijno ih potrimuje Opštinski ohnjohasni sojuz i sponzore, a častočno še i samofinansuju. U tim roku bude potrebne napraviti garažu za novi kamion, poneže društvo teraz ma 2 kamioni, aljem jedno garažne mesto. Na skupštini boli prisutni predstavniki lokalnej samoupravi, ali i ohnjohasci z gospodintoh Kaču, Budi Saviša i Kašu i drugih okolnih mestoh. Na skupštini ohnjohasci Goran Berić i Vladimir Kovačević dostali zlatni znački pripoznanja Pokrajinskog ohnjohasnog sojuzu, a Miroslav Šouš, komandir dobrodzečnog ohnjohasnog društva, dostal republične pripoznanje Križ Tomislava Karađorđevića.